Dobar dan, dobrodošli u još jednu epizodu Dokunet podcasta. Danas kao gosta imam jedno od prepoznatljivih imena naše dokumentaristike, to je redatelj i snimatelj Silvestar Kolbas. Dobar dan. Dobar dan. Povod za naše nalaženje je generalno vaša redateljska i snimateljska karijera. Ja bih se fokusirala na ovu dokumentarističku i vašu, dakle, autorsku. I posljednji film koji smo imali prilike vidjeti, Naša djeca, koji je nagrađen i od strane, znači, našeg portala i nagradili su vas u društvu hrvatskih filmskih kritičara. Tako da, evo, možda da krenemo od tog filma i od zapravo vašeg dugogodišnjeg interesa za obiteljske teme i za osobne teme. Što vas je potaknulo da snimite taj posljednji film? Koja je nekakva priča iza tog filma? Pa ja bi malo priču vratio zapravo natrag, pa ću nastojati ne zaboraviti zapravo pitanje. Može. A to je da ja sam prvi film napravio sa svojih 47 godina. Znači, to je dosta atipično. Ja nisam imao neku želju ili viziju da ću postati redatelj, nego je meni bilo dovoljno baviti se samom slikom, kako sam ja zapravo veći dio radnog vijeka proveo kao snimatelj. I onda se dogodilo da jesmo bili u nekakvim dokumentarnim vodama i supruga i ja, i nekako je kućna atmosfera bila prožeta time, a događalo se da nismo mogli dobiti dijete i da smo išli na postupke umjetne oplodnje, odnosno, kako se to sad kaže potpomognute oplodnje. I odlučili smo to snimati, pa šta bude iz toga i tako. Tako je nastao prvi film, znači iz jedne nefilmske potrebe, iz jedne životne ove situacije. To je sve o Evi. To je sve o Evi, da. Znači, ja sam već imao sjedu kosu i dosta kad se napravio prvi film, i to se dogodilo da je ovo je bilo tako kao što kažem. Nekako ja se nikad nisam u ovih 20 godina, otkad je čak malo više otkad je to prošlo, našao kao neki redatelj opće prakse koji sad eto radi svašta pa onda napravi neki osobni film, nego zapravo se to više usmjerilo neka moja potreba da neke emocionalno važne ove trenutke u životu, da se na filmski način pozabavim njima. Slično je bilo sa Ratnim reporterom, gdje me tadašnji redatelj u jednom času, snimali smo neki film u vezi rata, on je režirao, ja sam snimao, a inače producent Nenad Puhovski bio pročitao da imam neki problem sa ratom koji nisam razriješio i potaknuo da se pozabavim time. On je predložio također, vidjevši da imamo jednu neobičnu situaciju doma, znači da to smo dobro živjeli svi zajedno, da moja supruga Nataša i ja imamo zapravo 3 djece, ja svakako, a ona 2, jedno preko mene, koje svako ima svoju priču i da je to dosta neobično i kako to funkcionira i tako. Ja sam se onda zakačio za tu kao to njegovo zapažanje. Ja sam naravno bio svjestan toga, ali nisam bio odlučan napraviti film. Međutim, kad je on to predložio, malo sam mislio pa rekao, ok, zašto ne. I tad sam zapravo mislio da će to biti jedan onako opuštajući film, veseo, da ću ja snimati jedno ljeto možda, tako da će to biti lepršavo i zabavno, ali stvari su se počele malo komplicirati oko snimanja, a i oko života. I onda se pretvorilo to da je to zapravo, po mom negdje osjećaju, sličnije, iz moje pozicije bar, sličnije književnosti nego filmu zapravo. Da se bavim, ja se više bavim s nekim svojim, kako bih rekao, unutrašnjim svijetom, što nije toliko tipično za film. Koliko zapravo materijala, odnosno koliko je star taj materijal koji je uključen u film? Tijekom koliko vremena su nastajale te snimke?
Jer vidimo da se radi o nekoliko godina. Da, to se radi o nekoliko desetaka godina zapravo. Jer, naime, film se velikim dijelom sastoji od obiteljskih snimaka koje ljudi rade, pa i ja, bez nekog predumišljaja sad će to biti ovo dio nekog filma. Znači, snimao sam svojedobno kad mi je najstariji sin iz prvog braka Jakov, kad je bio mali, on će ove godine napuniti 4 banke. Znači, to je već, to je dosta staro. Onda ima dosta te obiteljske arhivske, međutim, kad smo počeli snimati, to bi bilo negdje prije nešto više od 10 godina, 12 godina, kad je artikuliran projekt. Jel? Pa onda je intenzivnije snimano baš za film kroz nekih možda 5-7 godina. Da, za razliku od Sve o Evi koji ste spomenuli, film iz ranih 2000-ih, on je mnogo tu komprimiraniji, mnogo je... Pratimo jedan kraći period i pratimo mnogo konkretniju nekakvu radnju i proces. Kako vi vidite razlike između ta dva filma i kako sebe doživljavate? To je zanimljivo pitanje. Sve o Evi je u nekom smislu pravi dokumentarac jer ima nekakvu akciju u toku i pratimo kao tijek te akcije, neki progres koji se tu događa i to je jako zahvalno za film. Naravno da mi nismo ušli od početka, da su se neke stvari već dogodile kad smo mi krenuli snimati. Međutim, činjenica je da smo pratili pokušaje potpomognute oplodnje, da smo pratili Natašu prije svega kako reagira na to, kako to podnosi i mene kako se uključujemo to i naše društvo, obitelj, prijatelji i tako dalje. I gdje je to i bilo mišljenje da će imati nekakav kraj. Ili će se dogoditi neko dijete pa je poznato koliko to sve skupa traje, ili se neće dogoditi pa ćemo mi ustrajati neko vrijeme sa pokušajima i možda snimanja. Ili nećemo. Kod ovog filma, kod naše djece, početno sam ja isto krenuo. Sad ću ja jedan period tog vremena naše obiteljske dinamike popratiti kamerom. Kažem, ja sam mislio to će par mjeseci trajati. Međutim, onda je trebalo i objasniti nekako pozadinu priče, povijest svakog djeteta, našu povijest, mislim, Natašinu i moju i tako dalje. Onda je to počelo poprimati neke epske razmjere što se tiče trajanja i zaista se moralo to vraćati desecima godina unatrag i proces je onda montaže isto mislim ne samo montaže, cijelog razmišljanja mora biti drugčiji. Montaža, naravno, Denis Golenje koji je montirao ovaj zadnji film se pokazao kao fenomenalan i u smislu baratanja dramaturgijom i u smislu baratanja vremenom. Jer film ne ide posve pravolinijski i užasno je strpljiv zapravo, jer on je u film ušao u svojim kasnim 20-ima i izašao sredinom 30-ih zapravo. Mi smo 6 godina montirali, tako da i naravno njegova osobina, više njegova nego moja, da pamti materijale, da zapravo jednom vidi ovog materijala, onda pamti da to nešto postoji, zna ga naći tako. Naime, ja sam donio u montažu materijale, naime, počeli smo raditi kad sam ja imao dojam da meni snimanje ne ide, jer su ljudi počeli pružiti otpor, to više nije bilo spontano, šta ću sad s tim? Onda sam donio neke snimke koje sam imao usputne, ovakve, onake. Tog je bilo toliko da smo mi to, ja ne znam, mjesecima zapravo pregledavali. I od tog kupusa je on zapamtio zapravo razne stvari koje su pomagale da napravimo verzije. Naravno, imali smo verzije filma, ovakve, onakve.
pokušavajući dati neki drugi ton, naprijed neki drugi raspored, da bude zanimljivije. Ali evo, na kraju smo napravili što smo napravili jer nam se učinilo da je to najbolje funkcionira kao neka cjelina. Vi ste izvorno snimatelj i posvećeni ste observaciji, posvećeni ste tom jednom distanciranom pogledu. Koliko vam je odmoglo to što ste promatrali svoju obitelj u ovim slučajevima, dakle, a koliko vam je možda pomoglo? Kako vidite tu dinamiku? Jer ste spomenuli i otpor i spomenuli ste taj jedan... Koliko ste tu bili profesionalno unutar te snimateljske uloge ili redateljske, a koliko je tu već isto ušlo nekih drugih faktora koji su osobni, kako je to izgledalo? Da, kažu da kamera daje neku moć onom koje ima, jer neko je ima, neko je nema. I sad tu uloge nisu posve zapravo nisu ravnopravne. I sad je to naravno pitanje možda takta ili nekakve obzirnosti prema drugima i njihove osjetljivosti i tako dalje. I sad tu svi imamo svoje granice i svoje mogućnosti. Ja sam se očito našao tu pred nekim zidom jer valjda su to djeca ili neka od njih u nekim trenucima počela prihvaćati kao neko moje oružje kojem neki pritisak su počeli tu doživljavati i džabe te s njima dogovoriš, hoćemo, nećemo, može, pa ne. Ta pozicija da si u isto vrijeme unutra i vani zapravo, kao promatrač, možeš biti vani. Da bi bio vani, moraš se emocionalno udaljiti, odnosno nekako distancirati. I sad taj neki, ajmo ga nazvati, analitički pogled donosi sa sobom i neku hladnoću zapravo. A raditi obiteljski film sa tom premisom je dosta nezgodno zapravo, nema to smisla. Tako da je to jedna šizofrena pozicija u kojoj pokušavaš balansirati između tih polova. Da si uključen i nekako emocionalno angažiran i to da si isključen i da možeš to gledati sa strane. I sad, šta je tu pomoglo, odmoglo ili gdje sam ja, tu bi možda pomogla usporedba sa nekim drugim koji se nalazi u takvim situacijama. Moj vjerojatno problem je svačiji, što mi svoje osobnosti nosimo sa sobom kad idemo raditi. I ljudi koji su možda po karakteru topliji, koji su srdačniji, koji više iskazuju osjećaje, pretpostavljam da lakše komuniciraju sa kamerom prema bližnjima. No, ali bilo vam je važno ili djeluje da vam je bilo važno uključiti te trenutke gdje vam ukućani pružaju otpor? To je bilo važno uključiti, hajmo reći, poštenja radi. Bilo je tih situacija više. Znači, cijelo vrijeme oko tog snimanja je negdje između suradnje i otpora. Isto. To nije apsolutno i a priori otpor i točka, a nije... Oni vas toleriraju. Pa da, bilo je zapravo i ovoga dogovora. Možemo to snimati, hoćemo. I tako onda zapravo vidiš da ti dogovori vrijede dok ova druga strana dobiva nešto za uzvrat. Kad treba dati surađivati, onda to više nije u džiru. Ali kad bi da nisam uključio tebi, to malo bilo kao da skrivam zapravo, kao da varam nešto. Tako da mislim da je bitna komponenta cijelog tog filma i cijelog tog perioda i projekta to da je to bilo gore dolje, da smo imali dobre suradnje i dobre odnose oko snimanja, da smo imali otpore.
čak i Nataša, mislim, koja u nekom času zapravo i pristane i otvori se i čeka mene da s kamerom da ne izađe neka emocija prerano, drugi put poludi, mislim, tako, a klinci naravno. Da. Isto tako. Kakav je njihov danas stav? Mislim, jesu li pogledali svi film i imate li tu povratnu informaciju i tu vrstu komunikacije? Jesu, pogledali su film. Neki su film vidjeli prije. Znači, načelno su imali neku mogućnost primjedbi i tako dalje. Sad ovako, Ante je imao nekakvih primjedbi na scene koje su za njega osjetljivije. Međutim, nakon pregovora je to ostalo u filmu ipak, jer je trebalo nešto ostati da ne bude sve ovoga prepričano nego. I on je zapravo jako emocionalno primio film. Malo je rekao, mama vidiš, mama oprosti kako sam bio grozan i tako. Iako mu naravno nisu sve cijela slika draga oko svega. Eva kao mlada intelektualka, ona je zapravo najkritičnija još prema filmu. I misli da neke stvari nisu posve istinito prikazane što se nje tiče, jer ona misli da su uvijek ti odnose bili problematični između nje i braća, a ne da je postao ta neki prevrat. A Jakov nije vidio film prije premijere i poslije je rekao da mu je okej, ali da mu je lakše bilo gledati sa publikom nego sam doma. Što, kad kažem, mogu razumjeti. Da. Ali tako da nekako živimo s tim filmom. Da. A što je vama bilo osobno možda lakše ili teže snimiti takav film ili Sve o Evi? Sve o Evi je bilo lakše zapravo na neki način jer su bili jednostavniji odnosi. Cijela situacija je bila jednostavnija. I imao sam pred kamerom dominantnu Natašu i njenu emociju koja bi tada dala sve na svijetu da se dogodi to dijete i da... Mislim, čak i te strane neizvjesnosti i cijelog tog procesa koji je zahtjevan za roditelje i tog truda i što niste znali, dakle, kuda će vas to zapravo odvesti, svejedno je jednostavnije u tom strukturalnom smislu, ako ništa. Apsolutno je to jednostavnije i njoj je bilo jednostavnije. Mislim, čak je na neki način moguće da je snimanje pomoglo da se opustimo i da stvari krenu nekim prirodnim tokom, pa je onda to je uspjelo. Mislim, neko je od ovih redatelja, zaboravio sam u kritici, je li to Krelja napisao ili je to rekao Zoran Tadić, kao živototvoran film, kao sa tim. A ovdje zapravo se ne znaš za šta bi se uhvatio. Mislim, tu ne znaš. Postoji par stvari. Postoji zapravo obitelj koja ima i neki problema i sad postoji ta jedna činjenica da smo mi kultura uspjeha zapravo i da je to raširena pojava da ja neću reći svi, ali mislim rašireno je to da ljudi ne žive savršeno i da odnosi nisu savršeni i da, Bože moj. Međutim, prezentacija na van je da se to baš ne priča, ne pokazuje. Ti aspekti gdje se možda prikazuju neke nesavršenosti ili osjećaj neuspjeha u nečemu. I onda zapravo tu postoji jedan otpor, mislim da drugi kao štite svoje obitelji na taj način da ih ne izlažu očima javnosti, a evo po prirodi stvari ne možeš snimiti film da ništa ne pokažeš. Koliko god sam ja sebe stavio u centar kao, ali opet mislim, to je takav medij. Tako da je to različito u tom smislu da se tu trebalo svladati i taj jedan otpor. Da, meni je osobno najzanimljiviji početak filma, Naša djeca,
kad snimate suprugu i kad snimate sebe u ogledalu i onda vas ona pita koga snimaš, sebe ili mene? Da, i onda vi zapravo kažete sebe, a ti si usput. Ali to nekako zapravo daje naslutiti kako potencijalno možemo gledati cijeli film, da je to i vaš portret i da je to portret vašeg doživljaja, slika vašeg zapravo doživljaja obitelji i odnosa. Pa je. Jer imamo samo jednu perspektivu, to je vaša perspektiva. Da, slažem se sa tim razmišljanjem. Ja sam se trudio da napravim jednu, kako bi rekao, dosta uravnoteženu sliku, ali činjenica je da je to moj pogled i moja interpretacija. Tako da kad pričamo dokumentarni film je istina ili dokumentarni film objektivan, to ovdje bar istaknemo čiji je to pogled. Mislim, ta snimka je nastala kao šala. Denis i ja smo to prepoznali u montaži i upotrijebili u tom dijelu, pa je ovo dobro sjelo nakon dosta rada. U Ratnom reporteru ste dosta, sad da se vratim na ovaj film s kojim ste zapravo otvorili nekako svoju autorsku karijeru, ja bih rekla, u tom smislu. Ne znam, možda me možete ispraviti ako ne vidite tako, ali je ipak raniji film u smislu materijala. Mislim, stariji je materijal, ali nastaje nakon Eve. Kako vidite tu razliku? Dakle, tu radite dosta drugačije što se tiče recimo upotrebe fotografije, oslanjate se na snimke koje već nekako tu dosta arhivskog rada, dakle dosta je arhivskog rada iziskivao taj film. Na koji način možda možete usporediti režiju na tom filmu i režiju na ovim drugim filmovima koji su mnogo više temeljeni na nečem za što možemo reći da se u sadašnjosti događa pred kamerom vama i onima koje snimate, a ovdje ste se više retrospektivno vraćali. Tu vam je bilo možda nešto drugo važno da pokažete? Da. Mislim, zajedničko svim tim filmovima je, ja to otkrivam unatrag, nisam svih stvari bio odmah svjestan, da to su zapravo dosta narativni filmovi sva tri. Oni su rađeni s namjerom da budu komunikativni, da se razumiju i da postoji neki prijenos emocije zapravo. Znači, njegovo polazište ovog ratnog reportera je bio da ja sam imao, kako sam rekao, neke probleme koje nisam odradio ovog iz doba rata. I sad mene je zapravo malo i mučilo koliko su to moji problemi iz osobnog života, a koliko iz činjenice da su bile ratna vremena. I ja sam sam tražio odgovore tu. Tako da mi to na neki način je bila terapija. Na neki drugi način je bila terapija i o rad sa materijalom ovog naše djece, jer je meni trebalo da sebi napravim reda u glavi, jer se tu je nastao kaos da više se nije znalo što je uzrok, što je posljedica i tako. Što se tiče ovog rada s arhivom, da, kak su narativni filmovi, onda koji materijal mi je koristio da mogu voditi tu priču, taj materijal sam koristio, ali to je zapravo jako iscrpljujući posao. Ja sam godine dana proveo u Indoku HRT-a, znači u njihovoj internoj arhivskoj zbirci, kopajući što po svojim materijalima, što materijalima drugih kolega koje su napravljene za vrijeme rata, pokušavajući naći neke zajedničke ove provodne linije koje mi mogu pomoć pričanju. Tako da se to možda razlikuje u tome. Ali ima sličnost, jer kad smo bili u montaži naše djece, dominantni dio materijala se već smatra nekim arhivskim zapravo. Nečim što se dogodilo tokom x vremena pa do sad.
tako da ima slično, ima različito. Razlika je u tome, mislim, što često voli isticati moja supruga da kad mi hoće predbaciti da se u ratnom reporteru zapravo nekako razotkrivam sebe, a ovdje zapravo cijelu obitelj. Da to kad nismo raspoloženi prema filmu, onda se to izlači kao argument. Da, to postoji u svim obiteljima, mislim, taj moment. Da, ali zašto, ovo sam spomenula što se tiče autorske pozicije, zato što svatko tko recimo pogleda samo našu djecu, ili možda pogleda samo o Evi, sve o Evi, bi mogao reći da vi izlažete druge tom pogledu i da ste vi tu sigurno skriveni iza, ali zapravo u ratnom reporteru vi jako puno obrazlažete i o sebi i o svojoj obitelji, onoj prvoj u smislu gdje ste vi dijete, dakle o svojim i roditeljima i drugim precima i tako dalje i zapravo vas vidimo tu možda i u plastičnijem nekom obliku. Pa u tom nekom autorskom smislu da bi se razumjelo autora, nije loše pogledati sva 3 filma. S druge strane, sve to ponavljati, svaku stvar ponavljati u svakom filmu je besmisleno zapravo to. Tako da, jer filmovi po meni se rade zapravo da je i svaki dostatan sam za sebe, znači da bude zaokružena cjelina. Sad naravno ne možeš sve reći. Dokumentarni film nije leksikon, mislim, nije enciklopedija, nije priručnik, ne možeš tu sve stvari staviti unutra. Možeš staviti jedan pogled, jedan doživljaj ili jedan period, nešto, mislim, od toga. Da. I u ratnom reporteru prikazujete kako je izgledalo biti zapravo u toj poziciji nekoga tko snima ta ratna zbivanja, tko dolazi na terene i tako. Kakav je vaš današnji odnos prema tom materijalu? Na koji način, koju poziciju zauzimate prema tome? Kad se sjećate toga kako je bilo raditi na tome? Taj aspekt, dakle ne samo vaš osobni u smislu prezentacije svoje priče i obiteljske priče i tako dalje, nego taj dio profesionalni. Jer ipak vidimo dakle što se dešava jednoj profesiji iza tog prvog pogleda koji možda imamo na nju. Pa to je zapravo bilo jedno grozno vrijeme gdje kako bi rekao, se nekakav sustav vrijednosti, način života koji smo živjeli se jako rasplinuo. Ja tog nisam bio svjestan odmah, mislim. Ali, jer šta, bio je rat, a nije bio rat. Dijelovi zemlje su bili zahvaćeni ratom, bitni dijelovi, mislim, ja često znam reći da nema osobe koja nije osjetila posljedice rata na neki način. Ali neki su ga osjetili jače, neki su ga osjetili slabije. Rat nije bio proglašen kao rat, mislim, to je bilo jedna dosta neobična situacija. Moji kolege isto tako, neki su se užasno angažirali oko sudjelovanja, neki baš nisu. Čovjek je tu, mislim, neki nisu imali izbora, ali neki su imali izbora pa su se ovako ili onako postavili oko svega. Ja sam tad, što sam u filmu bio i rekao, imao neku potrebu, odnosno bilo mi je nezamislivo da sad ja to ignoriram zapravo, nego da odem sudjelovati, bez obzira što je to pomoglo da mi se život dodatno zakomplicira i neki odnosi zapravo raspadnu i tako. To je jedna stvar. Druga stvar je što tamo zaista jeste u opasnosti zapravo, da. I mi smo išli kao TV ekipe, kao, kako bi rekao, dosta organizirano, ali kao takav pitanje koliko možeš napraviti. Pa sam ja imao neke samostalne iskakanja iz toga, što je i nije bilo dobro, jer se dodatno ovo dovodimo u opasnost i tako da. Nakon nekog vremena zaista neko ko nije u tome te ne može razumjeti zapravo. To je ljudi koji mislim dobro za njih da nisu morali biti tamo u toj situaciji, ali jako teško je to staviti se u tu kožu. To je ne znam.
mislim, činjenice da se svjedočiš tim patnjama, pogibijama, to već te poremeti. A dodatno, kako, da, ja sam odrastao u Vinkovcima i tamo se rat dosta rasplamsao i tamo sam svjedočio polarizaciji, da dio mojih sugrađana bivših se opredijelio za drugu stranu. Mislim, ta situacija je bila dosta kaotična. Dio lokalnih Srba je bio sumnjičen i možda zlostavljan i tako dalje, čak možda je poneki neosnovano. Tako da i tu ima raznih tužnih priča, ali dio ih je jednostavno otišao na drugu stranu i nekako evidentirano je da su oni sudjelovali u napadima. I to meni sumanuto kad čujem da mi je jedan omiljeni nastavnik otišao preko i da je na onoj strani koja puca prema nama. Šta je to? Kakav je to svijet? Šta se događa? Možda htjela reći, dosta ste snimali po istočnoj Slavoniji otkud i dolazite i onda dosta to vaše razumijevanje tog konteksta je i pomoglo zapravo da oblikujete taj narativ, jer u filmu čujemo dosta vaših objašnjenja, dosta razumijevanja svih tih odnosa i tih mjesta i što su Mirkovci, zašto su oni važni, zašto je tamo crta preko koje se ne prelazi. Možete nešto još ovako o tome zanimljivo reći, pogotovo generacijama koje nisu taj rat doživjele i onda koje zapravo to gledaju samo preko takvih nekih snimaka medijskih? Pa da, ja sam dio rata sam proveo u Vinkovcima po svojoj inicijativi. Naime, kako sam ja tamo poznavao teren, onda sam meni bilo prirodno da budem u nekom periodu domaćin, recimo, novinarima koji su dolazili iz Zagreba i koji zapravo se nisu tamo snalazili, a meni je bilo dosta bitno da preživimo svi zapravo. Pa sam pomagao da nekako donosimo neke odluke koje će nas više čuvati, recimo. A drugo, ja sam odrastao u tome da mi nismo znali, mi nismo pravili razlike između nas nacionalno i to čak nismo znali. Mislim, čovjek koji mi je bio najbolji prijatelj od vrtića na ovamo, tek negdje pred rat sam saznao da je on zapravo etnički Njemac. Mislim, mislim, nije se to krilo, ali nije se isticalo zapravo nekako. I moji su po tati Rusini. Ja se isto izjašnjavam kao Rusin. I mislim, to mi je bitan dio moje osobnosti. Ja sam naučio rusinski zajedno sa hrvatskim kao mali i služim se njime još uvijek, istina rijetko jer sam malo u prilici. Ali to da bi prenio zapravo nekome osjećaj iz 1991. je ta činjenica da smo mi bili zgroženi time što se događa. Nismo mogli vjerovati šta je to sad, kak. Mislim, ja sam radeći na televiziji dosta putovao po Jugoslaviji tih godina prije i viđao kuda to vodi, šta se događa i bilo je jasno da ovo dolazi rat, ali s druge strane si onako odbijaš to od sebe, ne možeš to prihvatiti kao Inače, Rusini su, kako žive na tom baš području trusnom, području sukoba, oni su proporcionalno najgore prošli od svih zapravo. Jer su najviše imaju stradalih po broju. Da, ima trenutak u filmu kad snimate zapravo u sredini gdje vam žena objašnjava o smrti svog sina. Je li to snimano među Rusinima? Jer ona u jednom trenutku kaže što je on kriv, jer on ne spada ni jednoj ni drugoj strani. Oni su, čini se, miješani par, da je ona Hrvatica, a on Srbin. Međutim, je tamo došao i rusinski svećenik iz obližnjih Petrovaca rusinskih, jer je zatvoreno bilo, nije se moglo drugčije, mislim, onako, kaos je bio.
Ma da, Rusini su loše prošli jer neki su ostali na okupiranom, mi mislim okupirano. Oni, tamo oni žive, nisu oni krivi, neko je došao. Sad neki su prethodno se maknuli da se čuvaju živu glavu, neki su protjerani, neki su nešto i to je naravno izazvalo nove podjele postoje i tako. Uz to što je su mnogi stradali u ratu baš izrijekom i tako da. Da, je to nije možda poznato toliko kod nas, ali meni je ta činjenica da sam od tamo i da sam kao mali stanovo ovdje, onda još nešto, pa ostalo neki dojmovi, neka poznanstva pomoglo da se lakše tamo snalazim i da ove obične stvari protumačim. A smisao cijelog tog ludila tu sam bespomoćan. Da. Postoji u filmu taj jedan antropološki, etnografski, etnološki moment jer prikazujete i određene slike, fotografije koje ste snimili starih zanata, pa konkretno te manjinske zajednice. Koliko vam je bilo važno da to prikažete, da stvorite zapravo tu cijelu priču, da pozicionirate sebe, kakve su sad sjećanja na to? Meni se čini, meni je bilo važno da sebe nekako pozicioniram u tome zapravo. Da ocrtam svoju osobnost i nekako razloga zašto sam se uključio ili što se događalo ili zašto sam neke situacije doživljavao kao osobni gubitak ili ovako nešto. Da, a i nigdje drugdje zapravo u hrvatskom filmu ne vidimo reprezentaciju Rusina recimo ili tako tog složenog nasljeđa na tom području. Pa je i u tom trenutku isto s te strane zanimljivo. To je nažalost točno i sad ja sam možda sukrivač ovoga što nema tog više. Možda bi trebao nešto napraviti, ali moram izmisliti šta. A imate vremena. Da, pa sad imam li ne znam, sve manje. Da. Kako razumijete svoju etičku poziciju kao autora, dokumentarca o vašoj djeci, o vašoj obitelji i kako zapravo vidite tu odgovornost svoju kao nekoga tko snima, nekoga tko potencijalno ne želi biti sniman ili vam barem u tom trenutku kaže da ne želi i kako onda to prikazati u javnosti, kako zapravo bi javnost to trebala isto pročitati kao nešto gdje postoji taj pristanak ili on izostaje. Na koji način to razumjeti? Etika je jako važna u dokumentarnom filmu. Ne znam kojem se važnom autoru kao pripisuje izreka da ono što je u igranom filmu što je u igranom filmu estetika, da je to u dokumentarnom filmu etika. Znači etička pitanja su svakako važna. Mislim, cijelo vrijeme da bi čovjek nešto pokazao nekad hoda po rubu. Mislim, u književnosti na kraju krajeva. Možeš, kako kaže naša prijateljica, ako ne pričaš o nečem intimnom, ako ne dijeliš nešto intimno, šta dijeliš? Mislim, da te malo boli grlo. Mislim, ne. Zapravo bez veze. I nekad je ta granica malo maglovita ili je teško zapravo razaznati šta je dopustivo, gdje, u kojoj mjeri i tako. I to se mjeri zapravo po meni po cjelini. Nije paradigmatska stvar to što je neko rekao i nemoj me sad snimat, mislim, nego cijeli paket. Tih dilema sam imao i u ranijim filmovima. Gledajte, moja supruga je pristala na to da u Sve o Evi snimamo ove razne stvari. Sad nije sretna više zbog toga, ali u kontekstu filma to funkcionira i to daje jednu energiju i tako dalje. Ali sad zamislite da izvadimo sad dio sa poroda, recimo, pa to nekud stavimo. Mislim, halo, to nema smisla. Bilo je sa ljudima
sa poginulim ljudima u ratnom reporteru kojih ne možemo više pitati. Mislim. Ima se veliku dilemu, poginuli policajac tamo. Stavite u film ili ne i sad ako pitaš obitelj, onda se obavezuješ zapravo. Prvo njih senzibiliziraš, drugo, ako ti oni kažu ne, kako ćeš odlučiti onda i tako. Ja sam dugo mislio, onda sam odlučio ostaviti. Sa dužnim poštovanjem, ali sam ostavio. Zbog toga što to daje filmu jednu energiju, jednu uvjerljivost i tako. S tim da kad se radi o ratu konkretno, svašta se gledalo tad na televiziji, svašta su mediji prenosili. Da, rat je prošao i tako. Uglavnom, ovdje su sad ta pitanja dopustivosti, mislim. Ja sam se trudio zapravo biti umjeren u svemu tome, jer, kako velim, sa djecom je znalo biti, dogovoriš se jedno, onda ja upalim kameru, više nije to i tako dalje. Nije to bilo dominantno, ali bilo je i takvih slučajeva. I oni sigurno mene percipiraju kao napasnog sa kamerom. Tako da mene ne pada na pamet nastaviti sad raditi novi film sa njima, jer prvo nema spontanosti više i mislim dosta je rečeno i ajde ja njih malo pustim na miru. Mislim, čini se sa gledateljske strane da postoji jedna polarizacija, da veći dio možda prihvaća to kao ok, a manji dio, meni se čini, ima određenih pitanja oko te dopustivosti. Rekao bih da se to radi o tome s kim se gledatelji najprije u filmu identificiraju. Da li sa roditeljskom generacijom ili sa dječjom generacijom. I ovi mlađi su znali imati više tu rezervi oko toga. I to je sad, jedno je s kim se više identificiraju, drugo, što se promijenila zapravo kultura kod nas. U zapadnom dijelu svijeta, pa i kod nas. Prije rata je bilo posve normalno doći u vrtić ovoga snimati djecu. A sad ne da ti Bog da neko dijete pogledaš po glavi, mislim, gotov si. Ili da snimaš u parku pa ti upadne neko dijete u kadar tuđe. Mislim, to znaju biti histerične dosta reakcije roditelja, pa onda i djece koja to primaju kao neko svoje neotuđivo pravo. Mislim, ja sam napravio neke radove, napravio sam jednu izložbu na tu temu, ali da sad ne širim jako. Dakle, u reakcijama kritike i novina je to bilo mahom uočeno, ali mahom dobro prihvaćeno uglavnom. Jedan članak je bio koji je napisala Milka Zajovic u Večernjaku, koji je naljutio producenta i ja sam ostavio da se on bavi sa tim, jer meni se čini da nije primjereno da autor polemizira o kritikama. Jer to je, da brani film na taj način, da se napravi svoje, mislim, pa sad okej, mislim. Međutim, moram reći da me naljutio članak, jer sam imao dojam da banalizira cijelu priču i trivializira, da zapravo ništa ne razumije. Naime, ona je pisala o tome kako ona ima prijateljicu s kojom ide u kino ili nešto ovako i sad bili su negdje zajedno. Ta prijateljica ima djecu, Milka nema, jel? Svoje, mislim. I jedno dijete je zaspalo, a sad je li majka ili drugo... Da, majka je htjela snimiti to dijete kako je zaspalo u nekoj nezgodnoj pozi, a drugo dijete je reagiralo, mama, to se ne radi. I onda je sad Milka to upotrijebila kao leitmotiv za problematiziranje ove stvari u filmu. Mislim, pa... Kod da se radio to u filmu da im se ruga, mislim. Ali to je zanimljivo što ste rekli, promjena medijske kulture, bih ja to isto nazvala. Jer mislim da je moja generacija
koja je evo, rođena nakon rata, netom nakon rata, odrasla s roditeljima koji su ih stalno snimali. I taj kućni video je bio recimo nešto, nije samo vezano uz oca snimatelja, nego generalno uz nekakvu figuru oca koji sve bilježi, koji sve dokumentira u obitelji. I nekako svi ili većinom svi imamo te nekakve materijale kod kuće i možda današnje generacije na drugačiji način to bilježe, ne znam, sa nekom novom tehnologijom i tako dalje, ali možda taj moment kao razotkrivanja tih snimki nije svojstven svima ili je možda kao nešto što je izoliran slučaj u ovom filmskom kontekstu. I onda to ljudi, po mom razumijevanju, doživljavaju kao nešto, kao nekako radikalno razotkrivanje, ali u principu smo svi navikli na takav način interakcije s ukućanima i takav način bilježenja obiteljskog iskustva. Da, to je, ja bih rekao, fenomen koji će se istraživati još, ta promjena sa nekim odmakom. Pojavio se ove godine još jedan film o Da li je dozet, koji ste možda vidjeli. Da. Sa nekim sličnim Da, isto je arhivski materijal, obiteljski. Pojavnostima. Da, isto, i s materijalima koje je njezin otac snimao. Sa ocem koji je zanesen snimanjem, a te snimke nikad ne gleda zapravo. Da. Ovako, dosta ali autori svejedno posežu za tim arhivskim materijalom pojačano. Mislim, zaista ne samo zadnjih godina, nego nekoliko desetljeća je ta nekakva arhivska groznica i taj interes za arhivskim materijalom dosta intenzivan. I ne samo kod nas, mislim, generalno. Sad tu moramo razumjeti kad se kaže arhivski materijal, ovdje se misli sad na osobni materijal. Na obiteljske arhive, jer postoje autori koji koriste javne arhive, primjerice Loznica, koji radi jako puno filmova odličnih sa arhivskim materijalima. Ti su arhivi bogati i bave se stvarima koje su užasno važne zapravo. A obiteljske, pa gle, problem je u tome što veliki dio suvremene dokumentaristike su osobne teme, su obiteljske teme i slične. I onda, kak ćeš, mislim... A i to je promjena medijske kulture. Da, i nekako, velikim dijelom se moraš na to oslanjati. Mislim, činjenica je, kad čovjek pogleda prije rata, ja mislim da nema uopće autobiografskih filmova kod nas, dokumentaraca. To je novi odnosno imamo danas te dokumentarce koji se možda baziraju na nekakvoj građi od nekad, ali je ta građa drugačije uređena i kanalizirana drugačije. Da, to su današnji filmovi, ali u tom trenutku tamo 80-ih, recimo i ranije, nije bilo filmova koji su, gdje su autori, kako se to kaže, kameru prema sebi okretali. Zapravo. To se promijenilo. No. U skladu s tim i u kontekstu s tim, kako vidite danas dokumentarističku scenu kod nas ovdje? Pratite li festivale, pratite li rad drugih kolega? Pa pratim vrlo dobro. Ja mislim da smo mi u nekom smislu dokumentaristička sila zapravo. Da. I sretan sam što mogu raditi u takvom okruženju. Mislim, mogu par imena spomenuti, ali mi je žao što se neću svih sjetiti, mislim, ali ovi koji najviše strše u pozitivnom smislu, ne znam, Dević ili Ramljak ili Sljepčević ili ovak, to je fenomenalno, zapravo. Identificirate li vi specifične trendove u posljednjih nekoliko godina, možda ne samo na ovoj našoj razini, možda regionalno ili možda čak evropski i svjetski? Pa jedan od njih je spomenut, upravo bavljanje arhivima. Mislim, upoznao sam neke autore koji tvrde da je sve snimljeno, da nema potrebe uopće snimati više, da imamo sve i da možemo raditi filmove iz arhive i trebamo to kao po njima.
Za trendove bi trebalo to više pitati možda Puhovskoga koji prati puno širi dijapazon filmova pri izboru za Zagreb Docs. Pa jedan od, mislim, uočljivih trendova je to miješanje žanrova, rodova i vrsta. Mislim, tako da područje dokumentarnog filma je postalo zadnjih, dosta sad to već unatrag, možda 20 godina, jako široko područje koje obuhvaća sve od gotovo novinarskih radova do užasno složenih struktura koje često koriste igrano-filmske alate ili koriste elemente nekog eksperimentalnog filma i to što rade zapravo filmove autori koji nisu primarno educirani i posvećeni filmu, nego rade drugi, antropolozi, doktori, novinari, putnici, jer je i tehnologija dostupna, medij je dostupan. Ok, ovo i ranije je bilo to da je svako imao olovku pa nije svako bio pisac, ali nekako medijska kultura se jako proširila zapravo tako da jako puno ljudi ima potencijal da mogu napraviti film i da mogu napraviti dobar film. Da, i taj dokumentarizam je prisutan u različitim vidovima komunikacije, ne samo u čistom dokumentarnom filmu, mislim ako uopće postoji tako nešto. Kad krenemo na pitanje interneta, društvenih mreža i toga, to je fenomen za sebe, ali postoji vidno preplitanje toga i to je jako zanimljivo zapravo. S obzirom da ste se susretali s mlađim generacijama i zapravo ste ih obrazovali i poticali ih da, dakle, proizvode svoje stvari, da razviju svoj način gledanja i tako dalje. Što su te nove generacije isto ostavile nekako vama? Što su vama otvorile? Na koji način vidite taj dio svog djelovanja kao dokumentarista isto? Pa, gledaj, rad sa mlađim ljudima je benefit rada sa mlađima je u tome što da oni ti daju kao uzvrat neki drugi pogled na stvari. Daju jednu svježinu zapravo koju mi više nemamo. Mislim, ok, ali to je tako. Imam svoje poglede na stvar, svoje usvojene, ne znam, mudrosti koje je teško mijenjati, mogu se osvježavati zapravo. Onda vide da ljudi razmišljaju na drugi način, da imaju ovu drugu vrstu refleksa jednostavno. Jer kod odabira tema, kod odabira načina, kod fokusa na ono što je njima zanimljivo, to je često je važna upravo ta prva reakcija. Znači ne kad je nešto promišljeno, nego način na koji odmah reagiramo. I zapravo kad si u poslu, da si suočen s tim, da na nekoj tjednoj bazi komunikacija, sigurno i ti puno dobivaš od toga. Tako da, ne znam, o načinima snimanja recimo, jel? Da su oni često neposredniji puno zapravo. Da. Nakon ovog ciklusa filmova koji su više orijentirani obiteljski i koji su bazirani na vašem osobnom iskustvu, vašim članovima obitelji i tako dalje, koliko vidite sebe kako nastavljate u tom smjeru ili biste radije možda voljeli nešto drugo raditi u dogledno vrijeme? Kakvi su vaši planovi autorski sada? Najbolji termin mi se čini autorefleksivni filmovi. Su jako iscrpljujući. Ja se osjećam kao jedna introvertna osoba zapravo. I to što se možda ne bi reklo na prvo po filmovima, ali tu je uložen veliki trud u borbi sa tom osobinom.
I to je zahtjevno i po mene i po okolinu. A i kako su to rađeni filmovi, ova zadnja dva, i Naša djeca i ovog Ratni reporter, su filmovi nije iz čega napraviti. To je patchwork ovog svaki od njih, mislim, onako od komadića, i sad ti moraš tu neku strukturu uspostaviti koja ima smisla, koja je to. I tako da ja sam dosta lud od toga, odnosno nemam potrebu kopati po nekakvoj nutrini se ili svojoj ili obiteljskoj. Tema bi se našla uvijek, ali malo sam umoran i velim crpio sam i druge i sad nemam nikakvu potrebu se baviti time. Da li će se ona vratiti, nemam pojma, ali sad mislim ne. Čak mi se prije čini da bi nešto napisao nego što bi to snimao. U međuvremenu sam počeo raditi film o vlaku Samoborčaku. To je naravno da ima poveznicu s mojim životom, jer je danas živim u Samoboru, prije sam živio u Zagrebu, na Trešnjevci, na mjestima gdje je vlak prolazio ili s kojih je polazio ili ovako, koristio sam ga isto. I to mi se čini onako dosta paradigmatski fenomen, recimo sudbina tog vlaka, pa pokušavam tu nešto kopati oko toga i to mi je zanimljivo i sjajno, jer svi hoće surađivati. Svima je to Samoborčak, jaj! I tako, naravno da u realnom svijetu 20 ljudi ti kaže da... Sad se osjećati kao Goran Dević kad snima svoje filme. 20 ljudi ti kaže da je to divno, da bi htjeli surađivati oko toga, a s jednim uspiješ napraviti nešto, ali to je tako. Ali generalno nije da ovoga pucaju na tebe ako da iz kamerom. Tako da. A drugo, mislim, ja sam radio neke kratke filmove i kad ja razmišljam o tome šta zapravo radim, u cjelini postoji ta linija autorefleksivna, postoji neki filmovi u kojima postoje neke natruhe društvene kritičnosti i postoji nekakav interes prema fotografiji. I onda su neki od tih filmova ili su napravljeni od fotografija ili su posvećeni fotografiji ili se to nekako prepliče. Tako da imam u primisli još nešto kratko, vjerojatno kad završim Samoborčak, ali ima posla oko njega, tako da time se sad bavim. Hvala vam puno na gostovanju, hvala vam što ste porazgovarali s nama i evo, ne znam, imate li još nešto za dodati? Pa hvala vam na pozivu, bilo mi je drago što sam imao tu priliku, evo, sudjelovati u ovom razgovoru. Eto. I nadam se da će gledatelji isto upoznati se ako nisu već sa svim filmovima koje smo spomenuli. I hvala svima koji su nas gledali i slušali. Budite s nama i u idućoj epizodi Dokunet podcasta i doviđenja.